Ti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaa daw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengagyo kadagiti radyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan Kinapudno ken Biag. Agyamanak, nakasangpat kami matlaangan iti anak ko dito balay. Naimbaglakit din. Taadda ni insan ni Stephen anak kiluganan mi itay. Sa dino tinagapam, Rowena. Impan ko ija ospital ti anak tala kay. Nasugat ngamin ti takyag na. Kat masapul ang madait. Naimbaglakit din taadda ni insan ni Stephen. Iso tinang itulod kada kami ija ospital. Aging ka iti nagsubli kami. Iso akas ta tinapagdeng ti anak mo. Tabwisit ter aramiden nyo kini Stephen. Anya, tumultulong lang aruden kada tajay tao. Kasta pa'y ti ibagam. Di mo man ikalintagan ti lalaki. Anay ko, apay ang kinabil nakmatan. Apay, Dario! Nay, ayan ti asawa am Rowena. Apay as ikamot ton ti mang balbalsig iti kayo apag sungrod yaw. Nakaturog ti asawak nanang. Ha? Ay, aguray ka man. Apay akas tatarupam. Adamot ton black eye mo. Kun limlim tagdag iti matang. Nagsangsangit ka? Ako nanang, naidara mo dumak. Iso akas to Nagsangsangit gaputan na karo ti sakit na. Anya? Agsasaungat na ti anak ko iti pudno. Anya ka diti bagayo iti asawak, nanang. Awan, dinamag kulaang. Tanakitak mo't ngamin asikat agbalbalsig iti kayaw. Ay, uwan gayam. Kumusta nga iti apo ko? Dinait damot laang ti sugat na. Uwan, nanang. Inyawid mi matlang adagos kaniin san Stephen, idi malam kalman. Nasaya at nga rod no kasta. Ay, bantayan nyo na imbag ni Larry nga apokok. Di yu baybayan nga agay ayam, iti dila kumpurmi dita. Nakaluto akon iti pamigatan tayo, Dario. Nakadasaran ti makan iti lamisaan. Umuna ka namangan, tas sumaruno kami mutan ka ni Larry. Talaga matakasta ka. Umuna akpay amangan, sakbay ada kayo. Ket, anya tilinutom amasida. Ugot ti kamuti ta isumot ti adda. Anya? Ket, anya ti masapol dya inam? Apay ngay may diti balay. Ken anya ti nagsaritaan nyo itay. Siguro siya manan. Imbagam manan ti panangkabkabil ko ka. Saan? Nila ang Larry nga anak tati kayat na nga umay kumustaan. No nadaitan ti sugat na. Day talang. Awanan ti sabali pa'y ang nagsaritaan mi. Nasayat. Ramanak man tinlutom. Apay, Dario! Nagalas ka ti pa naglut-luto mon. Nagtamnay. Kunak mat ano agluto ka? Nayunam mo ti asin na? Apay nga, kastoy? Unay kamatan, Dario. Idi na minsan, kunam anap gadtin lutok. Ita tabi nawasak iti asin. Ibagam anatamnay. Saan ka amaw-awatan? Talaga, kidya, visit ka nga. Kung di paraangan din San Rowena. Itulot ko tinalipatan na jacket na anak da.
Oy, dinaksong-basungbatan ah. Kasanumot ngamin. Agap-apan samot na kita agasawa. Kabilang kang pupay. Ano tati mapaspasamak ka na. Ay, sus. Kabilon ni Bayaw ni Rowena. Ano ka ditar aramidon na. Sumrel kaklatan. Bayaw Dario. Anya tar aramidom iti kasinsin ko. Di ka makibibiyang dito, no di mo kaya mapatay kayo. Anya, apay. Anya ti basol ta asawam. Ha? Di ka man agin sa saludsod dita. Amok nga da relasyon nyo nga kasinsin. Iso akas tauna, iti panangisak-sakit mo kun ko ana. Buisit kayo! Anya niya? Nagbidlot ka. Imayak dito'y balayaw. Ta itulod ko da iti jacket ti anak yo, anabati iti jeep ko. Iso nga dablak ay ni Rowena, takabkabilan ni Bayaw Dario. Day tatag paiso. Anya, no kasta, agliblibak laang kanyak ni Rowena. Kunaktumot ka. Mabutang ni Rowena nga gipulaw. Takas jay mo't gayam di asawa na. Nauyaw. Kaasibat nga rin ti anak ko. E di balasang pay, nakapinpintas ti langana. Ado ti mangidaydayaw kan kuana. Ngam ita, nagkutungan, kandi na pa yan masagay sa iti buok na. Saanan anasaranta? Madlaw nga daparikot na. Tinasaya at mapanyo kita ni Rowena iti palayta. Di yu baybayan. Barang no iti pasaray ipapanyo ijay. Kat agbain basit ni Bayaw Dario. Kumusta ti Riknam, anak ko? Nasaya atan nanang. Aglabaki ti badumi. Kalpasan na. Mapan kami iti anak ko anilari iti ospital. Ta follow up check up na. Ala, aglaba ka laangan anak ko. Ta siya kung ti mangipan ka nilari nga apo ko iti ospital. Nanang. Di kagdanag. Siya kung ti makaam mo iti apo ko. Bakitan ni Rowena, nga anak yo. Saan na rin baga, surutan nyo, kaslawbing dito, balay. Ha? No panggap ko nila rin nga anak may. Adakmot nga mana. Siyak ti mangipan kan kuha na iti ospital para iti follow up na, nanang. Anya kayo ka di. Ay, sige nga rod, no, kasta ti kunam. Sige, agawid ak nga rodon, Dario. Sige lang, nanang. Nagadulakat nga, muyong. Nalpas ka na naglaba. Ingka mga yo iji baker. Tanay, on pagsungrod. Intun bigatan, ngaypan mo iti ospital ni Laray. Anya? Dario, kunak man no si kanti mangipan kan kwa na iti ospital. Masadutak nga rod. Kaya't ko ti maturog. Hanggang ita nga aldaw ti follow up check up na. Masapul amapan kami ita iti ospital. Iso asikan ti mapan mangayo. Kunakmat nga intun bigatan day ta. Di ka makawawat Kaya't mo takabilan ka man, Ha? Sige. Mapana kun mangayo iti bakir.
Anak no ni Dario ti mangipan iti anak da iti ospital para iti follow up check up na. Ngamnimot lagayam Rowena tinangipan. Kaya't ko kumama panbisitaon ni Rowena nga inaldaw. Mabain na kun Tanagalas mo't gayam ti ugali ti asawa na. Talaga analas ti ugali ni Bayaw. Agasan niyo. Ibaga na paikit din nga da ka no relasyon mi ka ni Rowena. Anya, Iso alikliklik ako ni Insan Rowena. Tadyak ka terire. Ay, nawan la kumatanak da. Di orag sinadan. Oray ta napintas mo ti kasinsin ko. Mamatiak nga do ta gusto kun kuana. saan mo't nga rod akas laka na dayta nga ibagbaga, Miss Stephen. Iso nga, agkarkararag tayo latan. Asapay la kuma, taagbaliwon ti asawa na. Amo man na baragag. Damagan pa lang, no? Sa dino tinaggapuak. Mati ka danga! Huston, Dario. Di kaglaaw. Ala, mangrabi kakit din. Itay pa lang nga inururay da ka. Ayat masida. Ugot man na hindi ka muna. Ugot la ka na inunti. Lutluto masidsidenta. Makauma. Awan pa. Amumat. Dario! Awanan! Imbundaris mo matantimakan. Di kaya't ko agsasabali mo. Tiluto masidan. Sa nakasta ka na yan. No kaya't mo ti agsiday ti sa bali. Di gumatang ka! Kasta. Anday ko! Ako naligkay ti bayan, Dario! Naranggas ka unay nga asawa! Dakila kong tatang. Yung kastapay lang aramidin nyo kun ni Nanang. Na. Apay ka diyan naranggas kayo unay kun ni Nanang. Awan mo tamo ka na dagsa na basol na kada kayo Aray. Lumaban ka. Ay ko. Apay akabilan dak nga hitatang. Lumaban Anak ko, panaw ka na. Adaywam ti amam. Panawan na kami dito eh. Siya kun ti makaamukan ko na. Mapan ka pa'y lang iti ayan dalolam. O sige nga rod Nanang. Inak pa iti balay da lola.
Nanang, ato iti sweldo kiti makabulan. Itad kun kada kayo. Tamakaan mo kayo iti masapsapul tayo dito'y balay. Ay na, agyaman anak ko. Sapay la ko mata bendisyonan ti Diyos ti trabaho. Wan gayam nanang. At daoting mi kadagiti padak nga empleyado iti kumpanya. Mabalin mi ti mangitugot iti kapamilya mi. Isong agsagana kayo ha. Ikuyog kayo iti papanan mi. Sa dino, anak. Di kayo nagdamag nanang. Ngamamok. Magustuhan nyo ti papanan tayo. When anak ko, katingay amam. Ah? Kwa, nanang. Inton maminsan tulangan nga itugot ko ni tatang. Ngamin, awan ta agbantay dito'y balay. Anay ko, masakit ti bagbaging bakay na. Sana ka makapangana. Anay. Anya, kasanungay daytan. Sapay mapan kami niti pagpasyaran mi alugar. Nanang, tayon. Agururayin ti pagluganan tayo. Anak, masakit ti amam. Ah. Isu nga agbati akon. Taas si kaswag. Nanang, gagangay la dayta. Talumakayan ni tatang. Umay kayo kit din. Mapantayon. Tatang, ito kayo pa'y balay Di kayo agdanag. Taawagak lang ni Lola. Tayo supay lati mangkita kada kayo. Anya. Talagang awan patag ko ti anak mi. Tilatan inana ti kay kayat na. Alan nanang, Ah, umay kayon. Mapantayon. Siya kunti imay, ta iso tibilin ti apukok Dario. Apay, talaga ka di ama di tirik nam. Uwen, nanang. Talaga pinaypaiso ti anak ko. Timbaga na da kayo ti umay di ti balay. Unayin ti anak ko. Nay, makaluluwa ka matang Dario. Madlaw ko ngamin, asa anak anapatag iti apo ko yo. Masakitak. Nga may sapar na pailag ti mapanagpasyar akadwa na ti inana. Dario, Uray di nagturpos iti kolehiyo. Nilatan ruwen nga inana ti nangimarcha kan kwa na. Nasakit tinakam ko. Iti ipagpakita ni Larry. Nanang. Larma, isuti na. Agmano nana. kasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Nanang, isuti ka ayan ayat ko. Ni Lerma. Kasta ka di. Ne, apay ngay adito tayo latan nga agsasarita. Ang, Tinasayaat, mangkita tayo iti mabalin tayo apagtugawan, anak ko. o sige, nanang. Nanang, kayat kun nga ikalay sa ni Lerma. Addakan ka dahita, anak. Sa bagay, nahustuan kayo matan ititawan. Adamot trabaho yung agpadpadakan ni Lerma. Di, agkalay sa kayon. Agyamanak nanang. Agsagana kayo nga rod. Tamakitulag tayon kadagiti dadakkel ni Lerma. Tatang,
Ayaban mi pa lang ni nanang iti balay Tawan ka duwami iti asawa. Oray, takabailan nyo matagluto iti kanan nyo. Nga oray may sa kayo dito balay. Sige. Ayaban yung nga ti inayo. Makipagyan kada kayo, Larry. Agyaman na, tatang. Ala, masakit kayon samot, tatang. Saan? Sa gubanit labasit na ito. Tinasayaat. Mapan kayo laangan iti doktor, tatang. Ni Larry. Saan mo ka diya kadua ngay may dito'y balasan ko? Kaduhak, tatang. Ngam saan matadimanon dito'y balayo. Adala ang dita balay ti kaaruba ang makiin-in ni istorya. Anya, apay ngaya di na kaya't tidumanon dito'y balay. Diyak amo, tatang. Siyak matimbaon na amang kita kada kayo. Sige, tayo nakaibagakin ni Larry. Masapol nga ipan na kayon ije ospital. Masapol lang makonfine kayo, tatang. Dito ko nati doktor. Mamasikaso da kayo anaimbag. Agayaman anak ko. Sayang ti oras, tatang. Isong anusan nyo pa lang tagyan dito ospital. Mauray awan ti mang bantay kada kayo itirabi. Masapol nga agawid Tado taramidag. Sige, anak ko. Di kayag dana. Tadamot lagi ti nurse sa mangkita kada kayo dito. Sige, inakot. Talaga, gaaday utirik na kanyak ni Larry. Diyos ko. Dahito'y kadinti supapak ti kinaranggas ko kadakwada di. Agbababawi Diyos ko. Gapo ka lang iti kinaranggas. Ngayon aramid ko iti kalabas. Uray matay akon. No kastoy matlaang ngawan mangipatpatag kanyak. Diyos ko. Lakay, ada akon. Siyak ti mang bantay kan ka diti ospital. Rowena. Ha? Agluluwa ka? Ang yamanak. Asawak. Ang yamanak. Tadta kay tamang asikaso kanyak. Itatamasakitan. Asino pa'y kumati ag tinulong. No saan adata nga agasawa. Nangro na ita. Tabumaket kan lumakay tamatan, Dario. Daklem pagkarop. Asikamot lagayam ti adda mga asikaso kanyak. Rowena. Asawa ka. Iso arumbang lang asyak ti mga sikasukan ka. No di nakayat, Dario. Awan mabalin mo. Tabi si akanayon ni Larry nga anak ta. Kando kas jay man ti maipakpakita na ken ka. Maawatam ko ma. Gapo kadagiti inararamid mo iti kalabas. Ngam amok. Si pupuson to ang mapakawan na kada ichay. Taama nakakot nga rod. Kan maysa, nasingpet jay anak ta. Mababay na kada kayo iti anak ta. Ngamin,
Nagbali na ka naranggas, idi kada kayo. Iso apakawanan da kuma, Rowena. Napakawan ka, Dario. Iso nga agpaimbag ka. Taawan sa bali nga agtinulong, no saan adatamot laeng. Oh, Nang runa ita, tabumakat ken Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Dakay ang naganak, di kay agsao, wano agaramid kadagiti banag, amamataod iti panagpungtot dagiti anakyo kada kayo. Padakkelan nyo kit di ida iti na Kristyanuan, apan nakadisiplina, ken pamagbaga. Papagayam, ditan tinagipusan, ti maisapay, apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.